Ovo je najnoviji Samsung Galaxy Z Fold 7. Samsung sada ponovno podiže ljestvicu s najlakšim i najtanjim preklopnim telefonom do sada. Ali prvo unboxing. Kutija tanka i elegantna, a unutra gotovo ništa. Još uvijek se ne mogu pomiriti s izostavljanjem punjača, pogotovo kod premium modela, ali što je tu je. U paketu se nalazi USB-C kabel, nešto dokumentacije koju vjerojatno nikad nećete pročitati i to je to. Dakle, iznenađenja nema. Fokus je u potpunosti na uređaju. Cijeli marketing ove generacije temelji se na tanjem i lakšem dizajnu i to se odmah vidi. Mislim, nije Samsung apsolutno ništa lagao u tom i eto, u same specifikacije to i potvrđuju. U zaklopljenom formatu Fold 7 mjeri samo 8,9 mm debljine i teži 215 grama. Ta dimenzija se može mjeriti sa običnim pametnim telefonima. Završna obrada je vrhunska, znači imamo aluminijski okvir s najnovijom zaštitom Gorilla Glass Victus Ceramic 2 staklo. Što se tiče ekrana, na vanjskoj strani nalazi se 6,5 inčni AMOLED ekran s gotovo nevidljivim rubovima i 120 Hz adaptivnim osvježavanjem. Unutarnji sklopivi ekran narastao je na 8 inča, također LTPO AMOLED. U unutrašnjosti se nalazi Snapdragon 8 Elite, trenutačno najjači mobilni chipset na tržištu, dolazi u kombinaciji s 12 ili 16 GB RAM i do 1 TB interne memorije. Što se tiče kamera, na stražnjoj strani imamo trostruki setup, 200 megapiksela glavna kamera, 12 megapiksela ultra široka i 10 megapikselna telefoto s 3 puta optičkim zoomom. Kvaliteta fotografija i videa će biti vrhunska, što se i očekuje od ovakvog uređaja. Iako je Fold 7 tanji i lakši, baterija je ostala na 4400 mAh. Brzine punjenja su ostale iste, 25 W žično i 15 W bežično. Nije rekordno brzo kao kod konkurencije, ali je stabilno i sigurno. I što reći za najnoviju generaciju? Fold 7 je definitivno najzreliji Samsungov preklopni telefon do sada. Tanji, lakši, s većim ekranima, snažnim chipsetom i poboljšanim kamerama stavlja ga u sami vrh ponude. Napokon je došlo vrijeme kada jedan uređaj zaista može zamijeniti dva, bez osjećaja da nosite ciglu u džepu. Tu uključujemo praktičnost klasičnog formata i prostrani ekran za multimediju i multitasking. Cijena ovog uređaja na našem web shopu je 1599 €.